动漫。开始录影啊！啊，对对对，好。Ini kagawa. Oh, no, pakainya ito no sa suraratan na pitungin no niyang how mama. Ay. Matina no padahong umaanday na. No padahong puluan api. Uday na eh. Ay. Mana pipili ako follow. Mipili ako no ayaw ay mataasa Yawa. mipili to follow. Hay. Yawa. Mana ato? Patalo asa tiyo o si tabuay ang hewa. Irakan udla si hiya ang kira. Irakan ko Udod. kubutoy dira ara asa tira ang hewa. Maca kopi ala tumatina abo. Yo away ito yo makura-kura to ko. Hay. Banges hati. Hay kubangas. Patutu teka sa miyara to boro sa Roma. Yan. Ito maiksay. Yung walang daw sana yung sa sisemot sana ito kupungo kami. Hai hai. Iraan ko alam. Irano. Ay. Ay. Matina ayaw kita o mata itinay niya ro mi follow sani ano misaluma kako ano at sa mihsa sani mira to mi follow to ri Ay. Akikan. Ni ake. ni ake Ang sika misengar inanom. sengeran inanum ayaw Ay. Ay. Ngai cek kakak nubaw san ira kira micucukai mi. Iya itu iya kira. itu asa misengar tero ni dita-ditaan Aman. Ivanaw. Hai. Ito minan ayaw. Ivanaw. nahan nunyam aninya avana haistai kala hor sare kira-kira valoca manunumita sa misa valoca sa mitengil tu matina itu haman nan ta si kala hor ku volo asaan no numita ko no numi sa tavalo ngay maca ko no demak no mata asa ayaw ta ka tanah malah ko asa Sorry na ito ya. Nunyam aurip ya ayaw re. Mi paradah kira. Hau mi panay kira sa manjingkuan ko rumah ako nunyam. Nutapang ako yo. Dire. Marina to mi paradah to kita sa kumoto asa re. Tarang kami tatihi na ya nabuamo. Ito kokoroton ko. Tatihi na Mokoroyo. kira. Amire. Mi bolo. hai Mi bolo. Mi aur. Mi bolo. Maharap mi bolo ere. Mi kilang. hai Bikilang to sariri, hai ito'y ko hanta, ulaliw, ukibeo, hai sato, Adidam. alilem, sato, adidem alilem irakupungo, iraku, mahakya ko, lalo makno, yakyan no, alilem kya, ay okak, Ay. okak no alilem, hai ulaliw, iraku okak, nulaliw, umantok ako rumah kya, haya, ala no mato asay kya, hatira, kung masabalutso, ay no mako, nipi saluma, ang nunyam, matira ko rin, misengar to aur, to bolo, yo, oh ay ngahay chikakan no, ang ilsan, pinakulabin ano misengar ano hata, kurabin hiway, Mi Ikuye. tumpe Ay, to putso. mangki ikuye ay Say, lianin panin. to. utuh Mi Panin. ikubo. say, Tukirang. ano sila payefan kami Ay. siyoyefan di salumaktan sa iwa sadak hato patirang hato sila patirang hato ta mariso ko nanom ay Mahaan. Kang sursatak kahane ilang. Ay. Anu lianin. Inin. misengar Re ay kubo. Di kaluma. di salumak aur Ay. bulu Tumpe. aur au kilang ay Ay. kilang sariri Satay kakak no bau. Kan ku ngis. sorry na ito sa kakan no bawo Ya ayaw. yaw jaman Dai tempehan. misengar Ala. jimpao Akikan kuno puro mi tumpe ami. 미스는 Mi sa rumah kami. 浸泡半年，或者是有的刚刚说2年， misengar kami 足
跟他们爸爸建筑、竹子或者是那个木头，半年以上。很多事叫跟他们爸爸。好，等一下啊。他们啥子？来，好，那莫pa ini 你帮 ako 我翻 pagkalan. 译一下。 Tira hani ay pipainin nun namo. 哎， Pataran na ko iholam. Tama pa na cara itu atau kira pipainin nun namo san cara. 对，我们刚刚不是有在讲说那个苏拉拉旦的那个什么阿里弄，对，那边有那个建筑嘛。他说你要采收的时候也是跟那个大竹子一样去采收，它还是要看它的树皮的颜色。你看到树皮的颜色，你就知道说它是几岁的建筑，而不是说只拿1岁、2岁的建筑就可以采收，它还是会选择那个当做你的建材。对，大概一定是4岁的建材这样子。建筑要4岁。对，然后呢，他们采集完了这些建筑了之后，或者是竹子，或者是盖房子的材料，像木头，他们会拿到西边，我们东边这里有一条新的履带，他们会放，或者是在池塘浸泡最少半年至2年这样子，这些素材。越久越好。对，那台风来怎么办？没关系啊，它反正也在里面啊。在水里。哎，所以它最少要浸泡半年以上这样。泡水就好，清水哦。对对对，它最主要是让里面的那个汁液呢，全部被水冲洗。因为以前的防腐的方式是用这种方式，就在水河里或者是池塘里面去浸泡。然后呢，比如说你半年之后你要盖房子了，你那些材料呢，你就开始从水池里面拿上来去晾干也要半年，这样子才可以把那个材料呢去进行施作，这样。那不就要1年？这个是他们以前老人家的那种防腐这是在的。盖以前家里鲁骂的茅草屋。对对对，这个是防腐的一个方式。阿公，再讲我被删给啦，竹子。半年，我刚刚不是说，比如说你12月份要盖房子，有没有？你大概6月份那个时候，你就把从水池的那个东西全部晾干了，就让它立起来。所以泡水半年还要再晾干多久？就半年了。哦，也是半年。我懂了，我一直想说半年。老公，那你们盖房子3-4个月了，然后给它站起来，木头全部都让它立起来，不能让它平躺了。先让它原本的水分释出，去把那然后个泥再收了，拿出来那也给你。晒半年。对，让晾干了、阴干了。都不落，对对，哎，都不落。就完全可以当做建材了，这样子。天然没有做任何化学。 他这样子做了那个建材就比较不容易蛀掉。按多了给了。他已经经历过泡水半年的试炼了。对对对。该坏的也坏了。可是阿公，那个如果竹子它泡水晒太阳，会不会很容易裂掉？你不要晒太阳，你要阴干，就是直接立起来。重新炼的。对，立起来不是平躺，它是要立起来。那也不能晒太阳。对。因为太阳太大了，你就像你刚刚讲，很容易让它裂掉了。那换个方式问，阿公，如果我们明年要盖真正的苏拉拉蛋怎么办？年底就要去采收啦。年底啊，11月到1月啊。那除了就是用水冲跟晒太阳，阿公还有其他的方法？我想提一下，那个时候。那个杜仁义嘎嘎在讲要盖那个临时仓库的时候，有想到用硫磺，因为他们有想到这个竹材要整理。对。不知道除了泡水，那硫磺是一个还有没有别的方法？4个做嘅，都没有其他的方法啦，只有3个做好。 3月15日もイラとこだち。はい。Anu mi bolo sa pihak kami sa suraratan ko. Ima tini bitka mi bolo. Now hanire maikas to kya na taksi. Maikas to how. Si
ira ko mitabo ai na ani matalaw kapitkan ira kira ira sa mitabo ang はい imatini mehya si mayaw Bibolo. sukaye Matine. mehya ta Biboloan. may dachi to ano si dachi to ano sa kami 在到 tateh mi mi bolo ano tiya mapitak ko ya はいはい Hai. ko bolo ako dachi sendiri ko imatini mi bolo はい Mato ya asal. hai kalau ayaw ami ser to bolo kami itia ami bolo Hai. 阿公是说，应该是这个时间就开始去采收建筑了，因为如果说你到了明年1月的话，可能那个笋啊剑笋已经要生长了，可能就会影响到它的生长。那会出来的话好，阿公，我们这礼拜去采。No, sosan kira no wawa ci usay sosan matini ami sa valutso ko kapare ala sama teato no o liu huang o uno sapayo san sapi ya sapi ceka pao ko aor atau bilang atau maan san o matirai san ko no sapi sengere no ayaw ay san unanong ko sapi senger kila no anine sa de o sapayo atau ko sapi ya di icang atau di ya tacay kapao ko polo atau kilang sa liu huang hai ai kira irawan no nyam irana capang no nyam kami upso bes salam tu ya yo no ya no kakti no kakte Hai. dala tai oh ira sa senggerena takkan mata sai sa mata saya lawa kaan kuno ayaw ay mataas ang kapao no kakti sai kapau ya no nyam alo mai re capo amoane sai kapau anu matira hirawan tanub so sa cihanen namu bain ay ayo Tukiran asun kyo. kubote Tari kodo. tali kudo Hai. Mana itu bolo. Hai. be palu mai ilaro makno boro wa aul ku rumai tali kudo Hai. hai Hai tari kodo. tali kudo 那个他刚刚 Wa 阿公 aure baure wa zat. Zat. Ra. Hai. 这 mal sa ku fusul kira hai Hai. Wa zat. Kanan tak kira-kira. Kiran wa zat. Hananai. 他说你如果说你没有把那个建筑浸泡的话，就会很多那个蜜蜂去把那个竹子呢给它钻洞弄成洞这样子，因为里面那个腐肉会有那个味道，它有那个甜度，所以呢，它就很喜欢把那个腐肉呢弄个洞。那边很多这样，因为之前没有去处理，所以呢，那边都很多那个竹子都被弄成一个洞这样子。还有那个螯也会有这样子的洞现象，这样子也会被这这就是那个黄蜂蛀。不要黑色的。要刮定爱吗？ hai hai Hai. 这韩 Wa zat han. Na nubulo Wa kami. aure kiran. no awal Hai. no fulo sami dari Tari kodo. kudo刮定爱kira-kira. hai Mamang bau niran. Oh, mamang keras. Matiaw manahan tatupi. Oh， irai matini yo ram ma par matini tira 像这那个它一直飞的话，它是那个黑色的。Matira no ironi ay pakting ay malsato. martato tiraan Malsat na ito. Rumah sa maksakto maaraw itino ano mapaluma to runi sinabar ay Milia tu baru nyerah. ay 所以建筑要4岁，然后屋顶的那个对，也是。其实你要用那个材料的话，你还是要慎选取材啦，而不是随便说1岁2岁的材料去采收这样子。五筛，可以跟阿公解释一下五筛，因为要开课，然后可能昨天阿公是毛虫嘛，那就请阿公教我们去选。 Oh, ay ano iramat ako pitahizang no kapa itamonan ano taranto itini ilotok miki aol miki away miki folo ano sare aira to ko pisata no kapah mati itamonan no hani folo sipol sa ko kapare o ngaul amin asa ami sata itamonan mahanin to taran ilotok ha isoy ko matatudong afolo isa ko matatudong ay aol
asa-asa. Mama tira to kupi tahidang no kapah. Kita malah umat asai. 有没有阿公熟悉的山区是他可以带我们去的，带年轻人去？他怎样的熟悉？问你。就是他知道说，这里可以采这边有，然后这边可以采。不然如果是针对国外还是？竹材。不然的话，大家去，然后阿公张望一下说，这边不是。没有啊，就是你先去理事长的家看啊，可以的话就用理事长的山，港六的山。港六的山阿公那个部分哦，其实因为找阿公敞开，因为我们现在的山呢都是私人的山了。你如果说你要到更里面的，可能不知道要翻越几座山才会找到是原始森林。那这样换个方式问阿公好。我的多少有kopi yan noai。Yan Israel ikan. Tiniktikan. Ay landawa ito. Tiniktikan. Sa tatakren kira. Ay numato asay. Kui dia sang ra. Now hantirane mangil. Mangil mafso. Maka no ngil. Kira no vau kuwai. Sa tatakren to. Maruna yo to sapi likakawa misaruma san. Yan di putasan to. To kumato asay patlo tagasan. Ay. Yan tumbahan ay mirenge. Mirengay. To malunayo. Ay. Mamsray. Kuaran no mato asay. 好，刚刚补充一下，刚刚法律是说你要取材外的话，有2种选择，一种是因为有些黄藤哦，它已经长了，比如说它可以长到50公尺，然后这50公尺里面可能其中有20公尺、30公尺，它这个藤皮呢已经是绿色的，那个就是适合当做藤床的材料。然后其他20公尺以上的呢，就可以做成可以绑的素材这样。阿公的绿色是指没有刺的了。对，它已经没有刺了，因为它已经经过风吹日晒了，所以它那个黄藤的皮呢已经是绿色的，或者是它已经是一直沿着地面这样子生长。就是已经10年以上没有刺的。对，那个是适合做成藤床这样子的材料。阿公的补充。Hai hatira to hau. Ma ana demak no awli kami. Mari akong. San kita. Awak itu ku awli kira pilih-pilih. An ku mam cerai awak itu. Hai. Anaten. Hai. San. Kanina akap. No hani mim cerai dia. Tata han numita. Oh an han mi ipan. Han tau. Cerai han. Iran kiam mi nut. Ananai. Hai. Caka daw-dawan. Hai. Nasi lamar to ya ayo nasi hiya ti tia hiwa. Natsan. Ano pula ani cak to ka hiya. Tati anu. Mahan ko awli rihan hamihan. Oh, han. An hamihan ta. To tira patatior. Pikir hatu ciritahan satu mahar. Imi sanga ai tu rirar. Ran. Hai. Luta taker ran. Ang hiasan hiwai. Hai. Hai tokes. Cokis. Mahan to. Martato. Mi nat. Inan na cokis. Hai. Mi nat. Han mataasay. Anu mare akong anu awa itu yo. Ko aur li akong satu hiwai. Mi alak tatu mamsray tira. Mi sanga tu cokis. Nathan. San kumato asay. Si motoy ko nat mau kirang. Yan aur tata han matalahan. Kakabit mamser to. Ay. Mahan. Ano masasay kira? Ay. Ay lawan namihan mi. 这是什么黄色笑话？没有了，没有。阿公是说刚刚说，如果说我们要取那个螯耳的时候，万一碰到已经找不到一些很直的螯耳的话，他们就会有一个动作是 mi anas。它那个 mi anas 的动作呢，是把那个弯掉的部分呢稍微剖一点点，大概1/2，然后让它的那个竹子呢变成直的这样子，你在使用这个材料的时候就很好做，不管是
这个的或者是打打个的材料这样子。 Tuan tôi. Hai. 也是回到刚刚前面的问题，就是阿公有没有可能带我们去？应该这样问。我你帮，好忙啊。我你帮我们跟阿公问，他如果是 Si 这样 Ira 有没 kira 有 na. 他会可以带我们去的山， Iran 他有 kuson 山还 kira. 是要去 Una 咱 sa 六 to. 家的山？ Vuno vuno sa na ada mahan. Kira mi to to. 好，伊拉个pitengin na rawawa. Isa aluto ko facang la atau senta. Pa ini namo ko kapa. Inian ko matatodong asa ta ira ko no kapa. Isa nima alutok no namo alutok asin ni fakki ni mama alutok 2000 sa cara Uman ko ayan. pakai niya no fulo, aul, nakuway, ano san. Now ani. Ansa isatan namo ko kapahe mavana cara. Sa ta namo cara ukapahe tamavana cara. Ha, matinya ya sa ko alaen asa tu cara ukapa utatangalan ukapah. Ani. Cara mavana ito to matayan no mavana mi tatu to hawan. Sanay ko sa ito ako ano patsa 1000 asa ni sata aira ko pitahitang ni usay ano hatsway atara mitaos tiralutok ni mama ano sane itiato ta itirato apa ini kiso matina afulo matina awaya matina aul asaan patsa 1000 asa anima aja alutok ko matatutong 我会请那个杜仁义嘎嘎一起来。对，我会了。Sa irato sa tavong atau sa buzay ko mami rikit to sa vaselang amitaran i loto mineneng matsay aul asaan atau volo. Papi volo anuhan ko kapahe berep para hantu ni rau. Campur. Awa asa tu kutaksi gitu. Ay, mahanto. Sapa ini atsay no miso. Matat ano tulo at sa ano ngut tepat sa apulo ani. Sa to kira. Kapiara tinian. Verver sa kira. Kapiara tinian asaan. Abi pa ini ani itini ano saan kita ni papa ini ansa arawan kami. Saya kapan kita tanda auto. Tayalan ano matayal di itira amavana ko tamdaw kira. Ana sa kapan kita tamdaw sa ira kira valo chonera o kapare. Ano hatswa ay ataran amitaos nima aluto kuvatsa la atausen ta matatodong apa pa ini ko mama matinya afulo ko alan asan sa matinya ko pisa valo chono wawani ka umag pina ano chela asto alto piselselan to nomitay apa ini tuh itini vinaulan kira tangasa itini satu itini itini cima ko si fulo ay misal sala ano sanne patainin itini chisi kwansang re akatso ko sa tava asa to kira ano itia Salut sakayan. salut saka ito Salut sakayan han kabe malarok pataluma. mahan na kira pi hatsay no demak no nyamika anini hayaan how possible na kuno animia kapa kumato asa umaso ay santa nako zonjo no vanano anine awawa san matu sinsi kamo ano ay Hatira to hau. ay No kirang sausi yo matine. mutola Sap saruma radio. ay radio Sama pata rai no kirang ke. Todo dah awal itu tai rang kudu no radio mana naik ya. ay rumah kira Saya itu pakara kako. ay Ta todo wa adidam abitan hai sakatoro Laridat. hai ta Laridat. raritat Ay. susisio san karukirang to min kiran o ya urano mana naik ya sakatusa no radio irai luto kako erau i Man lumo hanay kihiwa mapawan kako Matsato ano
anu maaraw anu sane Ay. asami pa ini to kapa ini anak ilang nga madan to malu mangga ariri sariri Ay. malu saririan asaan Awai ko no sareo. sariiw Sarire. Hananay. Bataray nukilang. sariiw Ay, sareo. iraw mengaw matini Ay. Rato, Rato, kumatiray. Iyan na hana mengaway kami. itswa anda iting Ay. kami Uyan yan na. nita. Ay. cili siyang Ay. sariiw Ira ko Ay. tatakay yun. Ira ko tatakay, away ko taakay. Patsar Ay. kiraan. Di kinay miki sarri tumatiray. sa kiman sa Sari tumatira akong san. sa kitsa no mataas ang ayo Tumatiray man kawel. kawir No kaw-kaw. ay Man. Ay. May bato pa initiran. Ay. ay pansal to Saya kayong Ay, say kaiyong kiraan. ni ha mama Sana. Oh, sandali. Mana hananay Honito, niya. honito. Nurariw eh. Sa ito pagkahiya ako. Matiray kilang. 那先帮我们 Radio 讲，阿 KJ 公刚刚回你什么？ Kaya.采竹子的鬼。 may rumay hay na Sa mas Judas, sa parang wala. naman 阿 ako 公回你 eh. 什么？阿公回你。 Mabawan itong tiranak 出大 kilang. 人。哦，对，好，因为刚刚阿公说把主要挂hay hay hay. Ay. 说关于采建筑这一块呢，他说，我相信其他的有见损眼的人呢，是不希望是年轻人去山上采那些建筑，为什么？因为年轻人都不会采集那些建筑，因为怕说年轻人一去山上就全部把那些建筑呢砍光了，那万一砍光，明年就没有建损了这样子，所以呢。我相信有一些见损眼的人是有这样子的一些疑虑，这样子，所以我刚刚才会讲说，那妈妈呢就带着年轻人去山上看采个5支至10支呢，年轻的像福袋或者是达凤他们就知道采集什么样的建筑呢是适合带回家的，这样，对。那我觉得也跟那个阿公讲一下，就是看福袋老师啊、赶妞啊、打凤嘎嘎，他们都有建筑的山嘛，然后就是先从他们的山开始，这样好不好？可是我们现在就是说，我刚刚有讲了，就是说如果要去那个山是对阿公来对妈妈来讲是很方便去到那个山的话，是那个就地取材会比较方便。如果说翻山翻个2座山、3个山这样，对阿公来讲会很远。阿公知道赶妞家的山在哪吗？那呀啥，那小姑娘阿罗多啥，一下抓，麻烦拉给手上。 Ni mungkin ka 那 ko 他不知道啊。 Mata na, kuna siya 经 kunyang. 过多好流，那没打说要设计。没有 Kutok na. ni mata na. Ay, mata na saya to. nakatingkuisan sa wali, Na sa wali. si Tatutong no isip ni Namho Rata. Oh. Babunon. Ay, ha. itira na mauliw, ira nalaran. Ay, taira. Sa kinawawa. Ay. Ano Roma, sane tarami taos to no nirawa na tapong si makil si tapong kya. Natarawa na sintu ay natapong alotok. Ato Roma sane nakaniyo alotok. Roma sane nafuday. Maray ko na kanyo nira ko basalay Iso kanyo no nalaran.很远 Ay. 啦。不是阿公， Ira na tara. Iran kumima na iwan eh. 阿 Ay. 公他是有个那个马达那个溪，有一个那可以开车的路，转弯上去。哎，可以它有一个从上坡面，是从下面有路到这边，然后这边是有溪的，这边比较难走，但是开车可以这样绕上，对然后这样走下来，就开车到那边，然后走对，斜现下来。在就有新的路了。对对对 Ibarat 对 ira 对。 na mauliw. 那种的话可以吗？ Na kaniw. 那你妈妈sane pacat tausen ko. Ira ko nira. 然他的比较近啊，大礼阿包隔公懂。壁 Yan araya itero mata na kami. 打嘞。 Taputo ipay kong Ipay tao. kong sa saya pay kong na. Ay ipay kong 我们的 na irayaray. 可以上去 Ilaran 赶牛的山上， Taputo la. 要去赶牛的山上，他的先 Ay 知 taputo 道。 liampay la. 就 Ay 慢的啦。 itira 那我知道 kunira 了。 lutok.